I'm Mike Chipos, man. I got this, yeah. Pozdrav YouTuberi, evo novog klipa, znači prvo su kvariti. Danas ćemo praviti novi klip. Znači današnja tema je kako promijeniti temu na Facebooku. Prvo što treba da imate je naravno vaš Facebook profil i ništa više naročito, znači. I naravno browser. Ja koristim Google Chrome. Uđemo u Google ili Mozilla, ne znam šta je već imate. I kucamo Facebook. Uđemo u prvi welcome to Facebook, naravno to svi već znate. I sada na Google kucamo sjeme za FB. Uđemo prvo, znači link će biti u deskripciji. Izaberemo neku temu, sad će da vidim. Meni se na primjer sviđa ova. Sačekamo malo, zatim kliknemo install style. Dodaj. Sačekamo malo, znači evo ga. Sad, i zatim ovdje kliknemo plus install with style. Tako piše. Zatim potvrdi. Sačekam malo, znači kliknem sada na Facebook. Znači tu je sad taj, znači sad bi bilo poželjno znači da izađemo iz Facebooka i ponovo uđemo u Facebook. I evo kao što vidimo on se znači sada promenuo. Znači prilikom toga možete napraviti još više tih. Znači različite, evo imate ovdje baš dosta. I to je bilo to za ovaj kratak mali klip, znači to je to, ne zaboravite, lajkujte, komentarišite, subscribeujte i pozdrav od mene.